Ja sam Sorko Čmerima, studentica Filozofskog fakulteta, studiram historiju umjetnosti, italijanski jezik, književnost, treća godina. Filozofski fakultet sam upisala jer sam to prvenstveno željela da studiram i nisam baš na početku ne obraćala pažnju na ergonomske uslove na fakultetu. Ono što razlikuje Filozofski fakultet od ostalih jeste prvenstveno pristup samome fakultetu. Sve dakle ravno za moj slučaj, nema nikakvih problema pri ulazu, nema dakle nikakvih stepenica i posjeduje lift koji mogu uvijek da koristim. Također kabineti su dovoljno prostrani da bi mogla u njih da uđem bez ikakvih problema. Ja sam angažovana kao viši asistent na odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Međutim, između ostalog obnašam i funkciju koordinatorice ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama pri Univerzitetu u Sarajevu. Ovaj ured je smješten na Filozofskom fakultetu, u prostoriji broj 8, i radno vrijeme ureda je utorkom i srijedom, utorkom 2 do 4 i srijedom 3 do 5. Ured je nastao kao rezultat jednog projekta koji je zapravo dio Tempus projekta, a nastao je u okviru financiranja Europske komisije 2011. godine i dakle negdje već 4 godine se bavimo ovim poslom, međutim u posljednje vrijeme, tek možda posljednje godinu dana, ured je kapacitiran na način da može da pruži adekvatnu podršku studentima sa posebnim potrebama. Ono što će se vjerovatno veliki broj onih koji razmišljaju o ovome zapitati o čemu će razmišljati je zapravo šta su posebne potrebe. Termin nije uvijek adekvatno iskorišten, ali se koristimo u nekom radnom verzijom tog termina koji bi mogao zapravo da obuhvati niz različitih poteškoća koje mogu studenti imati u okviru odgovaranja na potrebe u obrazovnom sistemu. Mi najčešće govorimo i po zastupljenosti, vrlo čisto baratamo pojmovima studenta sa posebnim potrebama u okviru senzornih poteškoća, pa govorimo o osobama sa oštećenjem sluha vida, osobama sa poteškoćama u kretanju, odnosno motoričkim poteškoćama, ali se tu nalazi studenti naravno koji imaju vrlo specifično govorno jezičke poteškoće, diskalkuliju, disgrafiju, disleksiju, na primjer, ili studenti koji su pod nekim drugačijim rizikom, manje povoljnom akademskom položaju, na primjer imaju loši ekonomski status. Ja jedino što bi promijenila jeste pristup amfiteatrima, kako velikom, tako i malom, te razmak između klupa u samim amfiteatrima. I eventualno u nekoj idealnoj situaciji bi stavila toalete koji su prilagođeni i za moje potrebe na svaki sprat. Ured do sada imao priliku napraviti
vezano za to gdje su nam studenti sve sa posebnim potrebama na nivou Univerziteta u Sarajevu. Tako da mi danas, zahvaljujući dobroj koordinaciji sa Univerzitetom u Sarajevu, ali studentskim službama na različitim fakultetima, imamo informaciju da je preko 71 student sa posebnim potrebama na Univerzitetu u Sarajevu, od toga sigurno negdje oko 7-8 na Filozofskom fakultetu. Najveći broj studenta sa posebnim potrebama, prema podacima o kojima su nas oni sami izvijestili, pripada kategoriji osoba s tjelesnim invaliditetom, zatim sa oštećenjima vida i sluha. Kada je riječ o osobama koji imaju poteškoće u kretanju, dakle koje se koriste nekim pomagalima, mi vjerovatno imamo vrlo jasan stav u vezi s tim šta bi ovim studentima trebalo. Međutim, imamo stanje onako kako jeste i kojeg smo svi svjesni, a to je da veliki dio prostorija na fakultetima Univerzitetu u Sarajevu nije ergonomski prilagođen za ovakve studente, od veličine prostorije, od rasporeda stolica, od pristupa sanitarnim prostorijama, studentskim službama. Posebno to dolazi do izražaja i postajete svjesni toga kada u okviru studijskih posjeta, pogotovo u okviru ovog projekta, ovdje imamo priliku da vidi kako to funkcioniše na nekim drugim univerzitetima koji su dali svoje financijske i ljudske kapacitete kako bi stvorili bolje prilike za studente sa posebnim potrebama. Naravno, za tako nešto trebaju financije, ali financije nisu jedina stvar koja nam je neophodna. Bitno je da razumijemo da postoji potreba za mijenjanjem i za promjenama koje moramo biti sami dio i možete vlastiti kapaciteti i napad da se oko toga, da se time pozabavimo. Sve u svemu, utisci su veoma pozitivni, zato što su zadovoljene sve moje, ako ništa, primarne potrebe koje imam. Sama situacija me ne ometa u mojim svakodnevnim aktivnostima na fakultetu. Filozofski fakultet, za razliku možda od brojnih drugih fakulteta na Univerzitetu u Sarajevu, ima lift i koliko god u ovom momentu to zvučalo kao nešto što je uobičajeno i trebalo da se nalazi na svakom fakultetu, studenti koji studiraju prema našim opažanjima na Filozofskom fakultetu imaju tu mogućnost da se kreću liftom između spratova. Međutim, sva druga kretanja su uglavnom i dostupnost različitih vrsta pomagala prostorija opterećene potrebom zapravo da studenti moraju da se teže kreću kroz prostorije, da je ta mobilnost značajno ugrožena i da vrlo često traže pomoć od svojih kolega. Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama okuplja volontere koji su, danas ih imamo jako mnogo i nisu svi trenutno u situaciji da nemaju potrebu da budu stalno tu pri našem uredu, ali imamo 3 volontera koji su stalno prisutni, dakle i utorkom i srijedom i mogućnost za komunikacijom sa našim uredom je uspostavljena upravo zahvaljujući radu volontera putem e-maila, putem Facebook stranice i putem univerzitetske stranice. Ti volonteri su zapravo na raspolaganju studentima, između ostalog volonteri se nalaze već među studentima koji imaju poteškoće u kretanju, koji pomažu kolegijalno svojim kolegicama i kolegama da se lakše kreću kroz prostor i imaju pristup bolji prostorijama na Filozofskom fakultetu, ali ono što mi u ovom momentu možemo reći jeste da imamo jako puno zainteresiranih volontera koji očekuju pred svoju priliku da budu studenti tutori i da pomažu na različite načine u realizaciji različite aktivnosti, pa čak i u promovisanju ideje o tome šta se sve u fizičkom smislu treba mijenjati u prostorijama i na fakultetima kako bi se ovaj prostor učinio pristupačnijim za studente sa posebnim potrebama, uključujući i osobe koje imaju poteškoće u kretanju. Buduće studente koji žele da upišu Filozofski fakultet i koji možda imaju neku fizičku poteškoću, želim da kažem da je situacija na Filozofskom fakultetu prilično prilagođena i prilično povoljna za njihove potrebe.